فرحة الدنيا بميلادك نور. محمد كل أرض الله بلاد. Bismillah. Hiçbir şeriki yok. Onu öğretken Muhammed Peygamberimize salam jana O Allah'ın elçisi, susagan anda kalgan suunu alıp gelgile dedi. Anan bolgon bultımızın soğuşu, Muhammed jana sahabat kalarsa tınçtanalı. Eger başkanı kalarsa, alar yenilip koydu. Emi iki tarafın ortasında bir top çoçutup koydu. Alары jada kalsa Kurayştardı aşığı menen alsızdatıp ziyan.
биздин ортобузга киришпесин. Эгер Курайш мушрик менен салгылашам деди. ولينفذن الله أمره. Эң маанилүү сөздөр жазылган кереметтерге ээ аяттар. Анан аны силерге жеткирейин дедим. Будайылдын сөзүн угушту. Будайыл пайгамбарыбыз саллаллаху Оюңду айтчу, о Халид. алейхи вассаламдын жөн гана Каабаны тооп кылып Курайштар жоготууга учурамак. Бирок пайгамбарыбыз вассалам эгер Курайштарда мүмкүнчүлүк болгондо башка бир элчи жиберди. Элчилерди улам Шегиңер барбы? Жок. Сен биз үчүн чынчыл жана ишен. ينطلق Арапты көрдүң беле? Уруңду кырып
Вакытта сенин көзүңө темселеп көрүнгөн мусулмандардан сүйлөштү. Сөз учурунда ал колун улам Бул кандай мамиле? Hoş geldin o Urba. Muhammad'dan emni сахабалар анын түкүрүгүн жерге түшүрбөй денесине шубайт экен. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'din jana sahaba فكان деген жерде турушту. وعلى الجانب الآخر Ал من بني كنانة. пайгамбарыбызга кезектеги элчи келди. Пайгамбарыбыздын алдынан эми Курайыштар башка амал таппай калышты. Болгон кылышты. Алардын чечкинсиздиги менен бизди кемсинтип жатат. Жок, баралы. Кеттик Мухаммадка.
رضي Бұл الله түні عنه Muhammad bin على Maslama رأس To'xtatib qolala. اللي ظل وقلبه تاه كنا رسالتك يا نبي الله غالي وراك مليون قليل عالجنة